الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوتو كدفتر من علوم القرآن للدكتور والأستاذ نور الدين عتر رحمه الله أو حفظه الله. إن شاء الله هند إن فوتو مظاهر الوحي. مظاهر الوحي إن جانجي كوني هندو إن جانجي كوني القرآن كون ويته القرآن لغة واصطلاح. إن جانجي كونو هنو إن القرآن رنين أسماء القرآن. إن جانجي كدي هندو هانكي إن جانجي كوبيته كون إنن نونيجي وحي كيفيات الوحي. جانجو دين كدي الوحي لغة واصطلاحا. هند إن شاء الله كجانجتين كمظاهر الوحي أو آثار الوحي ومظاهره على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا درس منهم هندكون آثار الوحي. آثار الوحي إن آثار الوحي ومظاهره على النبي صلى الله عليه وسلم. على النبي هذا ko honno noneji wahyon hande jangete ene jangi hanki noneji din ko jeɗuɗi senditi haray non ɗo ko no faala ɗe jangude si wahi on no jippade ko honno ɗum wa'irta e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko damal ngal ni athar alwahyi wa madahiruhu ala nabiyi sallllahu alayhi wa sallam. ceerno jon inni maki hon ɗum ɓe maki ala innen e wondema walwahyu في أي مرتبة من مراتبه أمر عظيم يقتضي من الإنسان أن يتجاوز حدود المادة وعالم الشهادة ليتصل بالملائكة وعالم الغيب. وإن والوحي في أي مرتبة من مراتبه وحي مرتبة مكود إنفو جيب مكود إنفو سبو هانكي نجانجي جيب جيبي إنون وحيو. وإني نحن وحي إنون جيجي دي جنبو دين إنفو أمر عظيم كمال كفياك موضع يقتدي هري أنه هندي نهاتون جيني من الإنسان إنتان كيون هري نو يادا إنتان كيون أن يتجاوز حدود المادة يو يوتو كيري كويته أنه مادة كويته مادة كوكو تابتا هرا إنن وانو جودي وانو نندي مودون دين نمبيجي دون فو بمعنى si wahyu no faala jippade hoore neɗɗo on neɗɗo ɗon o yaltay e ko wiyete on ɗum madda o yaltay e hunde bi mana o yaltay e neɗɗankaku allah subhanahu wa taala ko ɗum wiyete hebilaymo ha o wonta ko wiyeten ko neɗɗo laaɓuɗo so jonne wahyu wa alama shahada o yawtay kadi keeri ko wiyete ko alamu shahada heeɗa mari alamul ghaybi wa alamu shahada. Alamu shahada ko kala innen ko hiyoto bimana bani adama on kadi si allah faalama mo suɓade waɗa mo annabajo o yawtay ko wiyete alamu shahada o yawtay ko wiyete no windere hi'ugol ngol allah subhanahu wa taala yaltinaymo ɗum ɗon wattamo jonnamo ko ɗum wiyete geɓe ɗe himɓe ɓe jogaki si allah subhanahu wa taala jonnamo on ɗo wahi liyattasila fi yo jogodir bil malaika e malaika ɓe wa alamul ghaybi o jogodira kadi e aduna wirni ɗon mais anda sen faami ceerno jon ko faala e yetade ceerno jon ko faala e yeytade haray ɗi martabaji ɗi jannguɗen fof hanki ko yowodiri e wahyu si allah faalama suɓade goɗɗo fi yo wonu annabajo allah yaltinaymo e ko wiyete kala ko wiyete ko hi'eto alamu shahada ittaymo ko wiyete aduna yi'ugol o naɓamo honɗu e alamul ghaybi e ko wiyete aduna wirniɗo on fi yo yaadu e malayka on haray noon ɗum ɗon honɗu wa dhalika yahtadi ɗum ɗon noon no handi min sahibihi e jom muɗum istidadan hebilagol yuhayyi'uhu llahu taala mo allah hebilirtamo fi ulaika al akhyari e ɓen suɓaɓe alladina stafahum min khalqihi ɓe allah subhanahu wa taala suɓi e tagore mum nde li hadihi l manzilati e nden nokkure. wa kathiran heewi ma kana yahduthu linnabiyi sallllahu alayhi wa sallam mashaqqatun shadida haray heewi ko sonja molanaɗo heɓata nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam fi talaqqi min al malak si tawi woni nulaɗo no jaɓude wahyu on e jungo malaikajo
jono ko fiyon nulaɗo no sonjo ko fiyon nulaɗo no sonjo heɓa sattendeji sattudi sabu enen en jangino hanki wonde si wahay on jippike e maɓɓe seyda Aisha maki ɓe lakketeno hara jangol no woodi ha si wahay on jippike e maɓɓe seyda Aisha maki on woɓɓe lakke ko fi non honɗum nulaɗo lakkirte ma ɗum ɓe ɓeɓata sonja fi ka jaɓugol wahay sabu ko malaika woni ɓe addude malaika noon no jeeya e alamul gayb bani adama noon koye alamu shahada woni nde tawde hande kadi ko be on neɗɗo ɗon Allah subhanahu wa ta'ala watta mo alamul gaybi so wawa feppodirde e malaika ɓe ko ɗum ɗon addaynoyo nulaɗo illen wondema heɓu tampere si wahay on nun no jippade e maɓɓe wonde go qalat aishatu radiallahu anha haray seyda aicha no fillanade ɓe maki illa alharitha bna hishamin haray ɓeɗo tabiti e ɓeɗo sala rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ɓe landike nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa qala ɓe maki ya rasulallah kayyo nulaɗo allah kayfa yatika alwahyu ko honno wahyu on arirta e maɗa mi mana kombo landiɗo seyda aicha makete ɓen haris ibnu hisham ɓe landike nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde wahay on no jippo honno wahay on ardata e maɓɓe jentoɗe ko nulaɗo maki fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki ahyanan wonde goo yatini wahyu on no aranmi mithla salsalati ljarasi wano hito jandi konete a jarasu ko talemu wano hito jandi ko ɗum ko hito nanata kono hara ala famude ay fuy wonde ko noon wahyu on ardayno e nulaɗo wa huwa ashadduhu nulaɗo ma kinni wo ko noone on wahay ɗon ɓurata ɓe muusude ɓuri sattude ko si tawi woni wahyu on ari bimana hono salsalatul jaras wa huwa ashadduhu alayya ko on ɓuri sattude yan on noone e wahay ɗon sabu en jangino nooneji jeɗɗi ɗin ko ɗo ɓuri muusude fa inne wondema fa yafsimu anni haray ko ɗum wiyete taƴa e an ɓore e an wa qad wa'aytu anhu hara mi faami ko seydna jibrilu yeetilan fa qad wa'aytu anhu ma qala hara mi faami ko o daali ko aw mi faami ko malaikajo on yeetilan ko ɗum woni fa yafsimu anni mi mana nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam si wahay on ari e maɓɓe ɓe nanayi ko waywa hito jande joni noon si ɗum ɗon ari e maɓɓe tuma akkitiɓe wo wa'ay wasi ko goɗɗum ɓora e maɓɓe joni noon hiɗen andi so goɗɗo ɓori hunde e ma musete hari ko noon wahyu on si ardi e maɓɓe fa yafsimu anni bimana fa yanqati fa yaqla haray o ɓora o taƴa wawas ko goɗɗum taƴa e maɓɓe ɓe maki noon wa ahyanan wonde goo kadi yatamathalu li al malak haray wahyu on no jipporo e an hara wondeman no hara malaikajo on nandintino rajulan gorko fa yukallimuni o yewtida o yeetolan fa ai ma yaqulu mi fama ko o yeetilan ko wano innen hadisa ka andaɗo on ka seydina jibril wayli ɗon gorko ari landi nulaɗo ko ndu woni islam ko ndu woni iman ko ndu woni innen ihsan ɗon ha sabaɓe inni haray ko gorko shadidul bayadi rawnuɗo ping juutuɗo sukondu hay goto amen ganda batte yaadu ala e makko ɗon seydina jibril wayli wa goɗɗo qalat aishatu radiallahu anha seyda aicha maki walaqad ra'aytuhu yanzilu alayhi seyda aicha ini mi hi'i nulaɗo seydina jibril no jippo e makko aw walaqad ra'aytuhu yanzilu alayhi alwahyu mi hi'i nulaɗo wahyu on tawi no jippade e maɓɓe fi lyawmi shadidi lbardi e ñalande sattunde ɓuuɓol tawi no ɓuuɓi ha fa yafsimu anhu haray hon ɗum o ɓori e makko o itti e makko ɓay wahyu on iwi e makko ko ɗum fanda ɗo fa yafsimu anhu ɓay wahyu on iwi e nulaɗo ɓorike e maɓɓe fa inna jabinahu pellete tawi tiinde maɓɓe nden la yatafassadu araqan no juura ko wiyete lakkere no juura lakkere hakke ko tawatare on noon ko hunde sattude sabu ɗo oɗo noone e wahyu nulaɗo maki ko ɗo ɓuri muusude ko ɗo ɓuri sattude sabu ɗo ko mislu salsalatil jaras wa min athari alwahyi wa madahirihi no jeeya noon e ko wiyete batteji wahyu on e ko feeñi e majji kon ala nabii sallllahu alayhi wa sallam
ما وردت به هذه الأحاديث هراي كتبت دي حديث أجدو جونو تيرنو جونو يتادي غندو نو يتادي إن بيجي ولا يدين سي وحي أون جيبادي hanki ko nun janguɗen ko geɓe wahi ɗen hande ko nun wonɗe jangude si wahi on jippade piiji waɗa e ɗiɗin ko ɗin ɗon ene to mazahir none ara non kombo ma zakarahu ma zakara fi lhadisi sayyidatu aisha radiallahu anha alladhi rawaynahu sabiqan haray ko hadisa seyda aisha mo filli ɗen on ɗo joni seyda aisha kono maki none aran on si wahi on jippade no hari honno nulaɗo wata hari nulaɗo si yaasi on no ɓuuɓi jop si wahi on jippike eme maɓɓe wahi on akkitayɓe tumɓe lakke haray ko none on ɗum ko madahir aran on athar mum on no batte mum on no batte wahi on sabu ceerno jom hande ko darsuma men ko faala hen yetade ko si wahi on jippike e no nulaɗo ko honɗum waɗata e maɓɓe ma waɗa e kaɓe woni ɗon ma waɗa e takko tawaɓe ha wawi on jippi on piiji waɗa e ɗiɗin ko ɗum o faandi ɗo haray no jeeya ko waɗata si nulaɗo si tawi yaasi on no ɓuuɓi si wawi on jippike e maɓɓe wawi on accitayɓe tum tawata hara hiɓe lakka e hoore hara yaasi on no ɓuuɓi inne wa akhraja al-bukhariyu innen imamu al-bukhari sifani ken yaltini oɗo hadis awwala sahihi ka arande ko wiyeten deftere makko bimana o yaltini oɗo hadisa wa gayruhu e ko nandi e imamu al-bukhari an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiallahu anhuma fi qawli ta'ala imamu al-bukhari filliki hadis ittaɗo e said ibn jubair an ibn abbas ɓe maki wondema ka allah daali ɗon fi qawli ta'ala la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi wota memmin ko ɗum woni wata yaccin ɗengal wata memmin ɗengal ma ngal fiya yacco e wawgol alqur'ana mi mana hari si alqur'ana on no jippike si seydina jibril no jannude nulaɗo hawjay jokkitagol seydina jibril inna fi wata hejjutu allah noon inni hon ɗum haray yo nulaɗo fowtin hoore maɓɓe wata ɓe sonjito fi ɗum noon saabu allah subahana wa taala inni ko kañum tigiri jannata nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam qala ɓe maki kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo laatino yu'aliju min at-tanzili shiddatan haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari heɓay hon ɗum si alqur'ana no jippade sattede ɓe heɓay noon ɗum sattede wa kana mimma yuharriku hari no jeeya e ko nulaɗo memminta shafatayhi toni maɓɓe ɗin hari no jeeya on ɗum si seydina jibril fuɗɗike janngude tun kamɓe kadi ɓe jembintina فقال ابن عباس سيدنا ابن عباس ماكي فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما هذا يميدو ممناني توني أن دين وانو نولا دو ممني رأي نون توني موني سابقو سيدنا ابن عباس وني أياتا دي أمبو سيدنا سعيد بن جبير سابو سيدنا ابن عباس كان ينطوانو fewndo ɗum heɓayno nulaɗo fewndo nulay wahay on jippi e tawde maɓɓe ɓe yi nulaɗo no memmina toni mum ɗi ɓe inni noon jama wonɗo ɗon on habbe mi holla on ko honno toni ɗi memminiray no ɓe memmini toni maɓɓe ɗin fiyo jama on yiw fa qala saidun ɓeɗo kadi ɓe maki ana uharrikuhuma min kadi miɗo memmina toni an ɗin kama ra'aytu ibne abbas yuharrikuhuma min kadi miɗo memminde wona no honno no seydina ibne abbas memminiri no haray noon ko ɗum ɗo ine tewno musalsal saabu mo kala e maɓɓe yewti fi oya jaaɓodiri ko oya waɗi ko fa harraka shafatayhi o memmini kankadi toni makko ɗin oɗo sahabajo said ibn jubayr fa anzala allahu taala allah subahanahu wa taala jippini la tuharrik bihi lisanaka wata kota memmin ɗengal ma ngal li tajala bihi fiya yacco e andugol alqur'ana inna alayna harayno fawi men jam'ahu moɓidirgol nde ka nder ɓernde ma wa qur'anahu e jannugol ma nde nulaɗo ɗuma innen oɗo aya ko ɗum a jippani ko saabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari si wawi on jippade ɓe soñjoto hari ɓe maapi ko onno seydina jibril jannirta ɓe watta ɓe hejjutu seydina jibril hotoya hara ɓe andali kon ɗum ɓe jonna allah noon jippino oɗo aya inni yo nulaɗo foti hoore maɓɓe si seydina jibril no janngude koyeɓe heeɗo si seydina jibril hooti allah inni komin jannete si seydina jibril hooti komin jannete joni noon hande kadi hon ɗum allah daali inna alayna pellet ko menen fawi jam'ahu moɓidirgol nde ka nder ɓernde ma wa qur'anahu e jannugol ma nde qala jama'ahu ala laka sadraka haray ko ɗum woni o moɓinde ka ɓernde ma wa taqra'ahu hiɗa janga nde fa ida qara'nahu sa janginde kadi
haray fattabi fa idha qara'nahu simen jangani mande fattabi jokku qur'anahu jangugonde bimana haray honno do kanyum kadi ko do cerno en suuti wonde ma sal qur'ana no jangede haray himbe be no duade jude sabu Allah subhanahu wa ta'ala yamiri do no la don si sen jibril hino jangude haysi be meminali toni mabbe di babbito be janga fi wata be ejjuto Allah inni ko be munyo ha sen jibril gayena jangude so hoti Allah inni ko min jannete sabu men ko min tigri fawi nadu golde kan bernde ma qala bimaki fastami' la haray jentonde wa ansit deja thumma inna alaina bayana haray kadi ko menen fawi bangin golle ثم إن علينا كمن كرسلون في فوي أن تقرأه عند جنگتان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد لاتي بعد ذلك باودون دو باو آية دو جيباد إذا أتاه جبريل سيدنا جبريل جيبك أما استمع بهديتو هند كدي بياكتي jokki tugol Seydina Jibril si tay woni no jangude sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni wonde ma haray ko kanko fawi jandugol nulado sallallahu alaihi wasallam فإذا انطلق جبريل سيدنا جبريل نهوتي يهي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ نولاد صلى الله عليه وسلم جنگ قرآن أو ونو سيدنا جبريل جنگي من الله سبحانه وتعالى يتك بحرائك كم بفاوي قال فاوي إن جنو قلت جاكا إن عندي نوني أرانون دو كونو نوني أرانون ووند مسي نولاد صلى الله عليه وسلم وحي نجيب بعد أمامه siyasi on no buubi nezu no jipade no buubi job wahyon akkitaybe tumbe lakke hakke mako be soata sattende kander duma don sabu o hadisa mo sayda Aisha filli amma none dida bon konnu none dida bon si wahyon no jipade ko ndu wadata هل أنه صلى الله عليه وسلم هرين الله صلى الله عليه وسلم كان بلاتين إذا نزل عليه الوحي si wahyi on jippike e mabbe sumia inda wajhihi ananay katakko yeso mabbe sida takko mabbe ananay katakko yeso mabbe dawiyun hito ka dawiyun nahli wan hito nyaaki ko nanta vu dun don kanyum kadi jodi no be no fu nanay hito mudo do ko none on ko piiji wada din si mazahirul wahy aw athar al wahy hare do non tan hejjutu cerno jondo ko nu fala en yetade sabu ko dun non dabbado ini oya wahyu sino jippade ko lakkere nangata nulado odo wahyu sino jippade konu wadata ananay hito kadawiyu nah man hito nyaki aw nyaki an abdurrahman ibn abd al-qari qala itama bedo bemaki sami'tu umar ibn al-khattab yaqul min aniri sayyidina ibn umar ibn al-khattab no maka كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي هرسي وحي أن جيبك أنولادو يسمع إن عند وجهه أن هري أننا كتاكو يسو مأبي دوي هيتو كدوي النحل ونهيتو نعكي فمكثنا ساعة من بدمون فاستقبل القبلة بفيوت قبلة ورفع يديه ببانتي جود مأبدين سوكي مأبدين فقال بماكي اللهم زدنا alla bidume wala tanqusna wata duitume wa akrimna teddimme wala tahinna wata hoynume wa atina ukume wala tahrimna wata hadume wa athirna hara yurmeme bannutume yurmenayme wala tu'thir alaina wata tertomen akidamen e aybe amen warda anna haray ko dum wete duma hidume are warda anna ko dum duma wieten hidumen weltano damen wa ardina haray menen kadi honnu haray muya men yo men weltor e yirko men woni e hebude kon e ka Allah subhanahu wa ta'ala wadani men do bi mana do aturi Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala weltanoma an kadi heba weltare e no Allah tagiri manon e no Allah nyibir manon ثم قال أنتما نولادو ماكي لقد أنزلت علي 10 آيات آية سبو جيبنا مايان من أقامهن كلا نينو دين آية دون سبو دخل الجنة وناتي الجنة ثم قرأ علينا أنتما بجانجي أمين بجانجي من قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون هذه هوتوي كونت أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جاكي عندي دين آية سبو كسورة المؤمنون
den don kanyum nyande de jippotono ko honno de ardi ko dum waduno nulaado nanno dawiyun ka dawiyun nah be nanu honno wano hito nyaaki bay heto nyaaki ngin be nani ko e wa hito nyaaki ari e mabbe be wadi o du'a udo mo jangude do allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tahinna wa asina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina warda anna wardana thumma qala ontu manulado maki bay be gayni wadude o du'a udo be maki laqad unzilat alayya ashru ayat sappo jippinama yang man aqamahunna kala nyinnudo de do kala natordo e di sifaadi e de ayde do sappo dakhala al janna onatay al janna thumma qara alayna ontu manulado jangi amen jangani men afwan qad aflaha al mu'minun hatta khatama al ashr ha bitimini aya sapabon enen inni wa andama aya sapabon ka kala dalno alladhina yarisuna al firdausa hum fiha khalidun kono do konum cerno jon jantani odo hadith wona en faamu e fiidi duawji do ko adden odo hadith ko sabu nyande wahyi on jippotono do nulado nanno dawiyum ka dawiyun da do ko e none dida bonni none tatabon kombo annahu sallallahu alayhi wa sallam kana idha nazala alayhi alwahyu harisi wahyu on jippike e nulado kadi none tatabon thaqula jismuhu bandu mabbe du fu tedda bandu mabbe dum fu tedda wa wasiko goddum yani e hore mabbe hatta kada ha batto yaruddu fakhidhuhu yo busal mabbe gal honnum yo busal mabbe gal muncito bandu mabbe dum tedda en ha wa wasi buse mabbe dum muncito to woni ha hatta yakadu yaruddu fakhidhuhu fakhidhal jalisu ila jambi ha wa wasi tabi woni ennen buse jodi do takko mabbe o muncito sabu wahyi on jippade nulaado hakke ko tawata hara bandu mabbe dum a tedday jodi do takko mabbe fo wayayi wasi buse on tigi den kanyo no muncade koko wahyi on dum mani ko sabu enen inni wonde manu o wahyi konu ko janguden kon ka inne wondema ka fuddorde ko wondema ko hondum wondema innen haray dum don ittay ko be d'abord yalta e neddanka ko ngun yaha ka alamul ghaib on to manosi wahyi on ara e mada bi mana ay way alamul shahada ya alamul ghaib ko ruwadi haray ka ko yeji no nder ton haray none tatabonni none tatabo on si wahyi on jippade buse on tigi e jodi do takkonulado buse mun den wa e wasi muncoto inne عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه هذا سيدنا زيد بن ثابت تبتي وند من الله صلى الله عليه وسلم فتنيبه بمعنى أنه فتنيبه يمريبه يبيويندو هذا الله سبحانه وتعالى هذا سيدنا زيد بن ثابت نجيا كتاب الوحي ويندا يبي وحي بين إذا عندك سيدنا كعب سيدنا إن زيد ابن ثابت بيدو كدي نجيا ويندا يبي القرآن بين jonno alquran on bay jippike nulaado yamiri yo sayyidina zaid ibn thabit nulaado fitani be o do aya la yastawi alqa'iduna min almu'minina walmujahiduna fi sabilillah haray fotata jodi ben e julbe ben ronki yawgol piroygol e yawbe piroyi darani dinala kam ben no dido fotata jodi do juldo jodi do e juldo wana darani do dina kam ben do allah non la yastawi alqa'iduna min almu'minin والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن ام مكتوم بيدو بسيني كما وهو يمل وهو تاينولادو يملها نفتو دي آية on عليا يا إنه يمر دلان يومي ويندو كومبو ني في الله دوك سيدنا زيد ابن ثابت قال بماكي هم بماكي لو ام مكتوم haray non innen maktum ko abdullahi beinete yumma mabbe ko atika jonnon haray ko yumma mabbe jamma ummi maktum be do non haray ko abdullahi be makete be do hari ko bumbe jonnon alquran ko dum inni yawbe piiro be darani dina laga be fotata e jodi be jonnon oya kanyum ko bundo yahali mapinimo o ari o landinu lado sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ko yonulado allah wallahi law astati'u aljihad la jahadtu wallahi sina wawno yawgol piro ya mi hay haray ko sabu ko mi bundo ko dum hadi mi yaha
وكان أعمى بينهم هريكو بينهم كوبي بومبي فأنزل الله على رسوله الله جبني نولادو مكون صلى الله عليه وسلم وفخذه تبي بوسي نولادو دنو تكي على فخذي كبوسيان كومبو وني يوتو دو كو سيدنا زيد ابن ثابت سيدنا زيد ابن ثابت إنه بوسي مابي دين تاينو تكو دي بوسي نولادو دين فثقلت علي دون تديان سبو وحيون جيباري حتى خفت سيدنا زيد ابن ثابت إنه هامي هولي أن ترد فخذي يبوسي عنه منجو بهولي واتا بوسي مابي دين منجو ثم سري عنه أنتم مابي وحيون إتام مابي فأنزل الله على سبحانه وتعالى جبني غير أوري الضرر سيوانا جوجي بنغانتو بين جكا أنا عندي لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله او يا اري بوندو اون اري امي مكتوم اري ولتي كانو لادو سي تاي وني مسلو نو ياينو هاراي كوكو ومي كونكو دون هادي او يا تاي نون سيدنا زيد ابن ثابت نو نولادو نو فيتاندي بي يوبي ويندو او دو ايا on tuma Allah jippini don aya on tawi buse Seydina Ibn Sabit den e buse nulaaɗo no takkondiri Seydina Sabit inni mi sikki buse ande munceto woni oɗo noon aya jippi gayru uli darari si wona jogiiɓe lorra ɓen si wona jogiiɓe nawnaje ma jogiiɓe ella ɓen ɓen ɗon haray kamɓe enne wonde maɓe jogii nganto haysi ɓe yahaali ko wiyete piiro kon haray hina fu jaka andi gayru uli darari oɗo aya ko jippi ɗo yore on bo Seydina innen ummi maktum أخرجه البخاري بلفظه هذا إمام البخاري في الليمو أو لفظ مو يوتي دلو كونغو مو يوتي دين غاغو وأحمد وأبو داود وغيرهم هذا لو كفيه هون كان يكادي أدو دينو جاكا أنا عندي نونة تتابون كومبو إني نونة أرانو أون كو بناناي هون بناناي إني وانو صلصلة الجرس نونة دي دابون أنا يوتي innu den duma wonde ma don be nanay ka dawiyun nah none tatabo on do ko hondum ko wonde ma be teddey kala jodi do takko mabbe sikkay buse mun de muncoto woni wanono Seydina Sabit fillorino none na yabon kombo do ko si wayi on jippade piiji waday didin none na yabon annahu sallallahu alaihi wasallam idha nazala alayhi alwahyu barakat bihi rahilatu si tawi woni wahyu on no jippade e mabbe innen mbaɗɗateeri maɓɓe on jiccoto waaloto si tawi woni ɓe baki e ngelooba e puccu e ɗum si wawi on jippike on alhaali ɗon tun mumuntewa mban waaloto few mbawata yaade hannde kadi sabu wahyo honto non ɗum ɗon itta an aishata radiallahu anha anna nabi inne qalat ala seyda aicha maki in kana yuha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wandama sino wahina nede e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala rahilati haraɓe ka mbaɗɗateri a maɓɓe fa tadribu bi jiraniha nge ara ngelon bango no piya dande mum nden ka leydi piya dande mum nden tum ka leydi mbaron ka yawde few mbaɗɗateri maɓɓe on piya dande ka leydi akhrajahu ahmad ara ko imam ahmad filli hadisa وعن عروة بن زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته نلا صلى الله عليه وسلم حارسي بسي وحي نام بسي وحي جيبك مأبه توا بك انجلو بمأبه وضعت جيرانها انجلو ببالغنون لبا يدان من دنك ليدي فما تستطيع انجلو بواوتا أن تحرك ندبا من تو حتى يسرع عنه ها وحي جينا جيبا مأبه هان وحي إيوة إمامه هم بنو في لاني أو حديث دو أخرجه ابن جرير إمام ابن جرير الطبري وهو مرسل هرينون حديثون كو مرسل أنا جانجينو كا مستلر حديث كون ويته مرسل والجيران جونو وين كوينته جيران باطن عنق الناقة هريكو كو ويته كون كو داله نجلوبا هي كو يكو دي كوندر كو نينته اونو الجيران وقد حد فاميكي كو نوني جيني none innen ene jangi ga none arano on ko wondema nulaɗo lakketen si wawi on no jippade none ɗiɗaɓo on ɓe nanay ka dawiyu nahal aw ka salsalatil jaras ko none ɗiɗaɓo on no none inna wondema none tataɓo on ko wondema si ɓe jooɗodi e goɗɗo on mo jooɗiɗo takko maɓɓe on sikka buse mum ɗen on no muncoto woni none nayaɓo on si ɓe waɗɗi e mbaɗɗateri inne wondema wahi on sino jippade innen mumuntewa mban
la paydande mun den ka leedi wata men minade hande kadi ha wahay on gayna jippade e mabbe ko di don non e jinay cerno jon jantika deftere do cerno jon non inni honno wa qad hadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hare nula do rerdini ala an yaj'ala al-yawm al-wahyi wa wandema nde wadete ndire o wadata nyalande wahyu den ihtimaman ko duwoni duma kipande wa tawajjuhan khassa ila Allah e fewtande hertinande e Allah subhanahu wa ta'ala kono joma deftere faala do ko wondema hari nulado no nyalande nde wahyu on jippi e mabbe den jippoto e mabbe den ma nde jippo e mabbe den hare den nyande be hibe himmiri den nyande ko dewe be ardinta fi wahyu bi mujahadati an-nafsi e habugol wonki mumkin wa tasfiyati laha e laɓɓinirgol ki bi siyamin mustahab inne wondema korka hiɗaka bimana korkam ko wona sunna wona wajibi innen takmilan ka timmintingol wa mutaba'atan li mujahadatiha bi siyami al-mafruda e ko inne wondema e hara kañum kadi no jokki e haɓugol wonki mum kin haɓiraki bi siyami al-mafrud e korka waɗɗi ka fi shahri ramadan e lewru sumaye hatta tasfu nufusu min akdariha ha wonkiji ɗin laaɓa e ko ɗi wuddi kon e tuundi majji on wa tuhlisu lqulubu wejhatuha haray ko ɗum woni ɓerɗe ɗen kañum kadi laɓɓina ka ɗe fewtiri ɗon nahwa bari'iha ɗe fewtira ka ko wiyeten kon ka taguɗokki subhanahu wa taala wa tuqbilu alayhi bi quwwatin wa azm wonki kin kadi fewtira e ɗen ñalaɗe ɗon e doole e ko wiyeten hon ɗum e ko wiyeten innen e ɗuma fiɓande bimana natira ko wiyete décision wa ala al-alam bil makarih wal islah wa da'wati lil ghayr haray kañum kadi o fewtira kañum kadi e ko wiyete jikkuji moƴƴi e moƴƴingol e noddugol ko moƴƴi alladhi nazala bihi al-wahyu fi dhalika al-yawm e on wahyon ko jippini ndeññande kon akhraja muslimun an abi qatadah al-ansari radiyallahu anhu haray se imam muslim في اللي كودو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين هري وندما نولادو لندا مهور غول نياند تنين فقال بماكي فيه كويتنين ولدت مجبنا وفيه كويتنين كدي أنزل علي القرآن إن جبنا يوري هري كونو تشارنو دون يوترند يوتني كساكتورلو كويتا غول ما وندما نولادو teddini ardini golleji moƴƴi ardini horugol ardini ɗuma fo teddingol ñalade de wahyi on jippi ɗen e muɗum haray hande ko ɗo wonnen hattude haray ceerno jon ko yetti en ɗo ko piiji nayyi haray kono si wahyi on no jippade no saabu en jangi ko ɗum woni wahyu lugatan wastilahan o janni en kañum kadi noneji wahyi ɗin hande o janni en si wahyi on no jippade piiji waɗay ɗiɗin en inni pihum aranum kun ko honɗum en inni wondema haray innen aray pihum aranum kun kono e ɗuma yewtirnoɗe noon nulaɗo lakketeno pihum ɗiɗaɓum kun haray nulaɗo nanayno innen hito wano hito ñaaki pihum tataɓum kun innen ɓandu maɓɓe ɗum teddayno ha tawata siɗa jooɗi takko maɓɓe ma ɗum ɓandu maɓɓe ɗum e ɓandu ma ɗum no takkodiri ɓandu ma ɗum e tedday pihum aɗanan ɗuma nayaɓum kun ko si tawi woni hiɓe baki ko wiyete e mbaɗɗatiri aray mumuntewa mban wawata yawde sabu wahi on ceerno jon noon sakkiti yetagol en ɗo haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ardinayno ko wiyete golleji moƴƴi e jikkuji moƴƴi e ko wiyete e jikkuji moƴƴi e ko wiyete kon haray ɓe teddini ñalaɗe ɗe wahyi on jippi e muɗum sabu ɓe landano horugol e tenen kon woni ñawori mum ɓe maki koye tenen ɓe jibina koye tenen kadi haray wahyi on fuɗɗi jippade e maɓɓe inchallahu haray janggo en janggay arraddu alal munkiri wahyi ruttugol ɓen saliɓe ko wiyete wahyu hiɗen mari woɓɓe ɓe jaɓali ko wiyete on ɗum wahyu wano innen hande philosophe ɓe ɓen innay wondema wahyu tabita haray kala innuɗo wahyu jippike muɗum ko sowo haray ko wonki makko killonginimo ɗin piiji naafi ko malayika woni mo e jonnude ma ko hunde allah subahana wa taala jonni goɗɗo goɗɗum ɓe ɓeyni kamɓe ɗum ala janggo en jangga ɓen kadi ɗum kadi ɗon innuɓe wondema wahyu tabita honno sariya on ruttiri ɓe haray inchallahu ɗen hatta ka darsu men ɗo inchallahu hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh